the victims nyo juma yes kidong amira for rupa piani jema tika timema jemo yama loko ye mwaka chok piario par bijangich tika katika maleng pema loko reparations data jeje loko ni jemo ber ni shidong tin wote loko ya yo jema pon tika timema food wa tema neno jema pon mo loko wan kidika different incidents maduata kaja loko pe lockdown data mi lockdown engo lockdown bi no wa ya ko tun so atamni ya yo mtwala fo mata ni jammi makilo ko tiamo ke apoy to twan now ke winyo ngo matonio wajo ki jo matita mo ne wako kwija la win very kidma weche naka nen ene tin watika meto neno order makot me wi lobo nya ICC katekere lo reparation order ana maduong gipek makingej matutu twal ngoma ange ke winyo ke nero eno ma court giteka lori kom order ni eto miri padano weng inge ki ka in miri ni tie gimoni ngan mone romo loko dur loko weng endite akor that moment chili adi anga gima obino anga gima kitia chulo ge kong loka chenta ni yapeni ni teke dong loka chenta kat manu ko be la pen matiene anga obe miyo chenta enoni obe bina we so we kong manyang reparation order no beru gina ngo bot ngat mati ya bok ngat mati pa jule ngat mati ya juli Be Steven kachel kru winda dio foyo tien niam ma pia tek pe wan me komale me Uganda kidung to twale bil victim pa kes po ngwen pien madong loko ngwen rekere pen mano dano penye enene gen moti me koma gen moti me komwa gen moti me kum jeme nane wae ke bi chulo awene nyoki bro choko na wene chidong icha dek ma karlo wo maja ene ngol kob gu kate ki ngol gi ma pia lo ko ngol ke ye po wilwak pi ngodong wati kan ingeyo kot ma ICC ki yawo ki miri me wilobo wajane mi yor kwet ko tien bal madrajo me wilobo kaki non ngar mono temu bal anoni ne ki pidi kome kaki non temu bal ti mi yor ki mi yere fot ki pe giri fot ke kan ki yawo be der mo ma ki lone trust fund for victim moy pierre bu ngwen wi abor e bon ma dit me Italy ki yabu dula riole anone pien neno ber ma tot ne kaki pidi ko ngar mono ki tuyo ci do ngo pe obe lako ko nyo kita ngat mono mo do no pe kan lor kere we no ke na ke por chalo tian mai chano tian mai rio nyo adek kan ci no pe beru mai cha we ngol matino potum ci kak madon ki yabo ICC gina ciel mo we ICC da pap ki court mu kene tribunal mu kene weng me bera nano tikolo me Rwanda former Yugoslavia Cambodia kon kwene weng ICC tiki gimodak ma pat ene element me lu victim nyonyo ngarna ke timo bale kome maramo beri court ya chaki wa ya giki manon kon lu pleda ma chumpi gi berutie dok ya giki ket madongo ya gikni gi penyu pe rojo kwogi pe jeme magu woke iye mana tamne pelu wi wen yang donc wa ngi ma be ni piri ko mo wen bitum ki piri ko mo wen pia dot pia bero magi mor ko mo wen pi monyu ke ma wen ko mal me Uganda kan ni o wen ma chalo brigade commander me Cene brigade o monyu ke ma wen ke ma lo kodi ke ma dek ke ma pa jule ke ma bab man ke ma wen ma ki mor ya dor ko ma ki dong balario ma kwa ko bal no time ko mal me Uganda wang donc pe kwa ko kema ngwen ke ken ko kwa ko bal no time ya Acholi lao te so ki mari to toile bal me maklo tiano mari tiano ma moi ke pe kara pa ya bit me we go beri mon me Cene brigade me ticket gi loin ma le mon kor conscription of child soldiers ki donc bal mario ene bal me mak mege mon anyera me poko ki be char mon ite Cene brigade me noir ki yo me buru yo me nwal ki tek yo me upi yo me radio me le mon kor ni sexual and gender based crime magi piri ko ngwen piru chitum imwa Aliba rio ki piru chel do mario ne da ngwen ki noni kom ador pierre ber magi mor ko ngwen ki mor ni ngwen o timie bal pierre bi chel ya chel chi duma bich ne da bi chel ki kardon kam yo fot pen kay no yiti on bal check na roma way do mi mi idi fot lu gol kop go beru pen ka ko ke mi fot ni gena mi fot ko mo ngwen ne ki tue en or tel kol ni or but ma pierre we bich mon fot ma ki mi e duma bor ne de piru bi chel o ngwen ko apel pen check ye o ngwen o nyo la pleda pa victim o nyo la pleda ma o ke la dot
gena dek ene wen ngar mo kena mo ko apel cho ngwen ko apel wit lok marom mia chel ka chel wit lok marom pier bo ngwen lokom ngol ene timo bal wit lok marom pa wi chel e kom tweet ni tweet mo apiro bichi apel ki winyu apel lo ke peretere lo ngol kop me apel moga peda go kwanyo gi mo ken go yen ki ngol no ngwen timo bal pier be chel ki dok be gena yen ki tweet mo apiro bich ma ke mi ko ngwen tien lok ni lok ko ngwen do tum ka kenyu gen maru dong no ene we ko ngwen o mete ki chopo buche chi dong du ma pa wi achel mo kam kate en la ma ja en mo kar en ene dong ke kwanyo ngwen ki logo de hek ni dalan ite o kol kam no e oberie mano lok mo ber wote ki chwalo ene logo no way i kot or te o kol kono ma dong e obi chopo buche ki kono mano do teo po ngwen e do gen mano do dong ene lokom racho ko pa joma ki timo bale komge juyi ka wan working gang dan ber ga penyu gini bera wana way wadi ka kor mok par ngol kop mok ene reparation order new reparation decision ci dong ne de piru boro me du mariole ene me cha dek ene chawa bu ngwen me di ching mak de hek makanya ber cha pa wi achel el ngol kop gu beru ping ka kata ki mok man ki guma be gu kan wa wa ki kere radio kangar ma po beru ki kar me lukune online luki radio mega bir radio mo kene bene ki bene wa beri gore ma dip wa beri di office para ro ma dano ma kar mia bit gu pom mo kene gu awa ki case location le in weng gu binu gu beru gu luku gu neno gu wangi mo gu luku ki chi mo chi dong atamane pier tek iluwa wa kan tien me wek luwa nyang lokum reparation order ne mono reparation orele ene lungol kopo kate pen gene gi doro keta mir ki rot kere ko pa joma kiti on bale komge jomo kene luone chul kay luone chul chino e bala ene pe chul wala wo radio station mon bera gona chim kay wayne chul titi chulu pingo ana ne chula na tiki banyani nyona deno gi moni nyona timo gi moni nyono weletie ene kay wayne chul chino e bala pen ete buk me roma reparation man mak way rochi kwone u poke ya dek ma papa me achel ber chalo rocho gen mo bale rocho le mon compensation ka way doa le ba chulo no miero ka way ne chulo en di bala mi way doa ko nyo wek gi money ma o time pera ko ber chal gi mo po time in our way ki dong ma dek ranya restitution e doa ko gi money ki dong rehabilitation mo ena element a dek rocho gi money duako nyo ki gena ne man ene book me roma wajo chidum la wo maja ci adek ngol ko bokati ka wachu rocho ko i case po ngwenne pilu victim po ngwenne ka way ko man mi down yang penti down tiga rupone ne wan ma no pa me ko mal me Uganda ne wen ala wo be wa chul wan victim pen down wo ki loenye en papat ento rocho kwole ene piano wana pia furi ki pili come wana ki nono te mobile come joma case location ti en kidung joma no criminal liability ya makoni longol kop gobi doc emadi so ki bi rocho kwa pa vlu victim pa case po wan ke ken nanwe kidung longol kop kat ki ngol magi ma chel longol kop lago bal po wan en weng go doxi i luong me chente le mon wayne criminal liability ne go wajo ni bal ma ngwen timle in weng bal piar be chelu ya chele ki ka jemo ken weng wele go ngolo million euros piar bi werio mi ngwen ki piar wi abo ngwen en le wodi ne newspaper o gar ne do to lak ne ki exchange rate mela wo ma ne go wayne billion pier mi rio ki piar rio ya rio makare ne na paper awai chimo rawa ma don kwanye pe ma chena karte jo kene no ma afura be ginu kata karte yindi keru gini lori tiga bieno pen ki tamo dom ni chen dong tie warwara kwene so man any criminal liability ma ke keru ikom Dominic Ongwen ichik me Roma ono en Dominic Ongwen eno mier oroj ko pa joma yote ombale komgi Dominic Ongwen eno mier rojo ento buk chik ben no ni pen en gino wel ISIS bedak parte no ni ka in ginin mon gimoni peke noro miero trust fund for victim donc eno wel we na cha ko ni i piara bo ngwan wi abor ke yabu gi Gimara ke yabu kot me kwet ki me piru kadong piru tum ke no la timbal kada timbal pegi ker me chulu gen ma eno temo nyo rocho gen ma eno temo trust fund for victim ene dong
kata katimo gen anone trust fund for victim tijario ma chiel kama ICC tiga ye pen ingene pe homo kenen ni ki jemo temene pe koro kene piru po ngwan ko me ka cha kwan ma ke chara me mak wa Aliba ka bit kwan wa tin chi nor wa pa ya bo ngwan ti mo keno per mo kor en wa trust fund for victim ko cha ko tiu ti mandate ki ma chel metti mo jemo kenen me konyo jemo mo teme kar me lwen ma ke lwana assistant mandate go berga ti wa tin wa diri for ke mete eto court ordered reparation don kati mano lungol ko bukata ki moke eni ka don gen kata katimo jemile enoni tien lokone chul nyo rocho ko nyo dwako gen motemne gena ego betimo ki implementing partners gi ma rio channel ene maki wajene €1,000,000 PR bit wa rio ki mi angwen dini ki waje pilu victim adi lungol ko go moro go estimating go biako ni victim pa case po ngwen eni i case location ngwen ki bala rio moteme ko mali mo Uganda de nama gitiga kene ali Pierre ngwen ya bo ngwen ke mi bero ke Pierre bero we rio man mag estimate chi dong pi mok meno go kata ki moka dek reparation eno bi work ni ning yo dek ma chiel ko wane community rehabilitation lokni ene ko chana anon ene kom chandle ene do and abi ngero wa chena di mu be chero ko ene go wane ma chielo ber community rehabilitation ten lokne victim magi mono teme kom ki romo teme gi jemone pilu mo pi group nyo pi dul mone man ma chiel mario be go wa symbolic measures ene yo po jeme manyur no gi mono teme la bolle gware lo kori go ko ne go makta ay wan ker gi monte mo mer ke yo po gena ki en chung kan en be go wa ki dong ma de ki yon symbolic recognition of victim mari ko do ay wel me chente ma go wa ni ene be dakh lo ngol ko bo wa ki prioritize namadi na chiel ma go wa ni victim mano case po ngwan ket ma go estimating ne tikere Pierre ngwan ya bo ngwan ki Pierre bero ali Pierre ngwan bo ngwan ki mi Pierre bero ya rio ne gena ene wen ki mir ki mi gi mo olu nyoto ni olu ki ni ang ne gi mo no time kom ge pen pe chun ke wa chun che balo is a recognition en go wa be your mi bero ki Pierre bit man pi kom ngara chiel an kadi ne ene wa do ko chen me gana ke da ju wa men yanga ke pen ke wa euro ngarman ma baax ngarman ma kuel petigan yang kay way rip kay way lay wel chen ma gwak chalo timni ko pen la ko chen berga la ka ma timni romber ken ka million de ke le mirio ki wiye mano ngara chele no mier ki mi ma chalo pechul en ki mi ma chalo gen ma i wo ki ene en ber chalo ni po pe gen ma i wo ki million de ken ka le mirio romete dok logo non ketanga exchange rate kere mo ile down ali Pierre ngwen we wen makay ribo chen eno wen chibi none kina ka €1,000,000 Pierre dek we bero ki mi rio ki wiye no bichero ilokom symbolic recognition €1,000,000 do Pierre dek bero pen ke nyayo mi bero Pierre bi nyaga li Pierre ngwen bo ngwen ke le de kenyu so none pol karwa nuchu pa chen le eno wen magi quantifying bichero ilokom recognizing victim ka chele gin mo ken me magi waj ane pi communal rehabilitation program communal reparation en go kero $1,000,000 apa gen €1,000,000 apa wi a beach kena par beach kenyo kidong ma gike man symbolic measure mo magi yubo gi man go me chung pe gi man go kero €1,000,000 adi a chen gin ken ma pere tek ma mir pa wek microphone ma pa waji ere lungol ko me chik nyomi order ki dul magilone trust fund for victim pen gena don committee gi ano ni trust fund for victim miro yup in draft implementation plan o menigi ma pe anendo Pierre dek me duma bo ngwan o karo te logi tiki du abichiel me beru pen keta ki betimo ke jameno pen gena don mir ka don ngol ko mi decision gena mir actualizing gena mir do kereti go ker don in pen ni beru chali chom lo ka you know mir go block care ko lum art gena ko man so trust fund for victim ko mer ma pe aduma bu ngwan gen mir go kar ke draft implementation plan gena gen ma dak be mir waj enane gen lo ngol ko bana go wajo ne mir ki yen kama victim tie pen como la pen victim ko don giti ko gen Pierre estimating mir ki mapping gen maki mi
teach any bot dul magilone victim participation and reparation section mati court bane wa tiu ketgi ni gen mer go nana gi tiu ki outreach ene wan office pa karam court me mi ngej wati men nana ki mapping ki nyo peni ngi dan be ber ko bere chel ngam no yang ti la kori gwa lo kori gwa ko me do po nyo gwa ko kobo nyo gwa dako nyo gwa ngo chino cher ka ma bu gwa to e no food be fi e gwa no to chino ngat nan chung pe no tie so ko waje ne gen en mi ko te make miu ki office ario eni mwario metim gen eni mwario petien lo ko ne ko wango tum ka dong reparation gen no kita lo kito tiu kere la bole ko te atu mer ko ber ka mi progress fen ki ber ka reviewing ber ka chale bolongol kop ber ka chale pen gwa ko te du abi chel ka no tio mapping lo ko tiu kere ki dong gen ken ma meta waje eni lo ngol ko be waje kita mi ki prioritizing kere victim eni pen ingej ma mi wange ni chendel eni petie Chetle enemiero trust fund for victim ene go yen pen peti no dumbu ndi bot gen ko inge yo trust fund for victim be tela dera ma gamo chanta ki bo lowa pa partner donors trust fund gen state parties ngo gene ge mio chanta ma gitika chwe ko ngi ya dera ne ngo ma tie ki go medic kim rai chene eno ke chaki prioritizing gen ma gilone symbolic recognition for victim million a debt ene ke chakere ki dumbe go wajani koni ka implementation berti po betime la wachelo pien ka chene peten lo betimo lupa kera ge mono no kere chido ngo kero ki prioritizing category mer gen ma chel go emer kon ki nane lu victim magiti maraj loyo ene kongo ki chakke gen man ko ngar penyo pingo ko meno wan ngeni prioritization yo kwanyo gi mani markte maraj loyo to ber charo nature kerwe oti in kai tiki binga rio ebe me gwa kilo tiene matete ya rio mo kene gongi kor pian no nga gere kerwa dek ber kumen so ko wajini kong don ki prioritizing joma victim ati most vulnerable ki me rio marak lob ko ge lu victim mayango pon form me ber jalo participating victim magiti kena Aliba ngwen ki wiye ma ki gena kede ki dong ma dek lu victim mo kene dong wen ten lo ko peki ngoy ngate mo ke kan pe ngo ine an khiro ka choke ka cha ma ro wa ko ki ngo lu dire ko ki joman we no order beti we no jimi no gena no chambe be ramadan wen angeno dano be penyani marat loyo wen criteria ngo magbi tiu kere menno marat loyo wen criteria le anone trust fund for victim don't gena go be kelte katekere eligibility the test for eligibility no go be katekere wen pena way longol ko mi chal framework implementing agency paginyo and implement entity and a trust fund for victim don't come me do a bichel mi ergo bet pengo meeting kal ngo ko dak nio ka ko team approving ka don chair in the next phase and process le any jima polo betime consultation we beru duwa dada pen ke wa ni community rehabilitation reparation la bu ngar mono penya kamani ko robe deciding ke wana obe deciding awa ni pe the corp deciding and community pen and victim and pen giti legal representative ge nyolo ngol ko giti angeni po beta ka mala nyo giti ubere de hek chincha ngole gube chako dugo chako wunya ki lok ki dano ge penyu mirgi umer gi timu ngo gi chako dong neno jemle enu ka bera ngwen ki dong balari o motime ka male wen wen but gen ma pia tak ko me dong mapping right okay lo inverio lo beru duong angi furiti amonyo mo kano cheba no kan me chat wil ba ko me ki monyo na ya wadugi wa doki kom lok ma la dit jimo waju ka chela chel piana ngi ni jo abaro time kom genyo ke waloni victims ngi gidi perspective ge lawyers tigi perspective ge ki dong dul magitiyu magwak chao kene be ne kon gubi tano kwart ke chalo trust fund for victim ma chalo la dit lino gi gibere tiki yo gi maginoni keke timo ko man be loyo ma chalo non kwena ma chat wi matayat ya chel notario mega fm no wote monyo be breakfast ma ki boma hotel teya lorada ma were be ki mega fam. Are you currently doing construction work or planning on renovating your house and looking for a place where to buy quality and durable tiles from? Worry no more, because Gulu City Tile Center and Mahi Holdings Uganda Limited are here to sort your needs. At Gulu City Tile Center, we sell goodwill tiles that come in big and small sizes of all shapes and designs at affordable prices for the floor and walls. We also deal in plumbing materials,
bathtubs, toilet accessories, sinks and many other items that are durable and affordable. We also offer free deliveries for bulky purchase. Come buy quality Goodwill tiles from our outlet located opposite Dawn Petrol Station on Kampala Road or call 0775 465 041 for more inquiries. Amoira la winda diu, Acholi program pa ICC men loki court, onyo pen court madoke kom case pa Joseph Kony, malakelu beru am team Jimu Chogo, mati office pa ICC makukin luake court. Pengo la pirida madit mero winyo lokman, ma en kom Joseph Kony pere. Ngat mabiek me bal tie kome Joseph Kony peya ke maho. Imwaha Aliba rio pierario wiario, la pirida madit pa dulkot madit me wilobo, olego tuero palongol kop me beru ki winyo lok pi moka dot makimore kom Joseph Kony manuen kome pehe man tuere nyim dul kot madit me wilobo en to papate monitie dok lungol kop put peya gumoho kache winyo lok man bitime unyope ki yong bot la pilida beru ki winyo lok man bi beru yu achiel mapire tek pi mi yu gum ki luak me ruate ki nywako ki kot mabera tiha en bene neno ni lega man pire tek do pore kun chung pigin ma pire tek do konye duong bodan makitimo bale komgi ibal paladit konyi ngeni ka winyu moka dot mano time ya nyim do kachegi moha dot magi winyu pidu moke kene nyim dul kot madit me wilobo miteni ladit kony ubetie en ki kome nyim kot do kache kom en pe chi winyu pidu bigik woho. Kay miron yang matot lokom case pa Joseph Kony win kwana ma aki Mega FM ni duchu chawa dek meki deko chawa beat medicheng ke chawa dek medi wo Chakala I drink it rocko boom I win the money I drink it rocko boom I win the moto chiki boom chakala chiki chakala chiki boom chakala chiki chakala boom chakala no camera rock boom ni telephone kwe med kubu ni kaila chip smartphone flat screen TV chema ruami rock boom piri kitchene atika wadu limo dog gin menene telephone kwe aye gin mai lanyo boom chiki boom chakala chere gam jime melanyi doga be rock boom machokwede pe umiru ki chat polo tino mon mauyat kachel ki jo makafen pe be piyot komte jime wenti yukon lobu cheke China Huangpai Food Machines Uganda Limited. We are the regional supplier of light and heavy machinery for agriculture, aquaculture, food processing like grinding mill, maize mill, rice mill, and dairy processing. We also have machines for packaging, construction, power generation, and quarries. We also provide comprehensive after-sales services like training of machine operators, maintenance, spare parts, and consultancy. We have moved from Acholi Road next to Stanbic Bank, where most of our clients know us as China Machines. Find us on Gulu Kampala Highway between Umeme Substation and West Acholi Cooperative Union, Gulu City. Reach us on 0393 222 222 or 0787 505 815 or 0788 174 567. China Huangpai Food Machines Uganda Limited, creating a prosperous nation through value addition. Are you a business owner or manufacturer? Bank of Africa is here to help. We can lend you money for your working capital needs up to 10% of the amount your business makes in a year. With a working capital loan, you can enhance your business growth, stay competitive, and boost your market share and profitability. What sets us apart? We offer both unsecured and secured financing solutions at competitive interest rates, flexible repayment options. Our loan process is quick and easy, so you get money as and when you need it and is payable within 2 years. So don't delay. Visit our nearest branch or call us today on 0800 100 140. Call us today on 0800 100 140. Bank of Africa, as strong as a group, as close as a partner. Bank of Africa is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
Are you a business owner or manufacturer? Bank of Africa is here to help. We can lend you money for your working capital needs up to 10% of the amount your business makes in a year. With a working capital loan, you can enhance your business growth, stay competitive, and boost your market share and profitability. What sets us apart? We offer both unsecured and secured financing solutions at competitive interest rates, flexible repayment options. Our loan process is quick and easy, so you get money as and when you need it and is payable within 2 years. So don't delay. Visit our nearest branch or call us today on 0800 100 140. Call us today on 0800 100 140. Bank of Africa, as strong as a group, as close as a partner. Bank of Africa is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Teya, Laura da, mawere bero ki mega fama. After the trial in video man, you met a yard wateki did to team Jimmy Ochogo me ICC berkang wido kamaleng kitma reparation order o kartikwede kitma bitiu kede ngoma ko be tika timme darma duong again nigiri apenye ni kindu victim ali Pierre Ngwen we are Ngwen mi a bero ke Pierre bero yario ko ati ya okay Pangyo ki was Stella Gortea Penny and Bekati, yeah. Rombe to Grace, Wakilo member Mameku. Alright? And my football donyo canano and Kong Machalo victims. Machalo Jomagu Waki Paro Emi directly. Pien compiera Ali Pierre when we are when Kimia Bear Pierre Bear we are. Court made it very clear and it victim, direct victims, ke indirect victim. Eno futwa donyo kid mangera chela chel tamo kede un macharo joberu ka telo victims we kar malaj uwinyo nini malupe ki order ini weka yap ki Stella ana metaphor total presenter ki la win radio mati wo ki wan mo wati ot ki dong amer do fo madid bot ICC ka chel ki trust fund for victims ki double ma papat ki gamete me Uganda me yeni ICC o ti lu Uganda ana meta do for bot ki kidong victims pien kano pego mio chwingi metito kom ngo muti megi kome ono ICC pero mutimo gimo ikom ngol mati ti ameta fo gitu twala do fo matera de ma chala wan lutela pa victims wabero pikar malaki ICC pien uno watika miro ngol mati ko betie ene tien ma chel ilobu Uganda ma ngol mati o charo beruti logma timonyong ono duong tutwal ilobu Uganda kay neno wabero ki president Ongwen eni fotien ma chel ma lobu Uganda ena ye ono ngol mati ikom dan manoki timobal ikom ge ikarma ngolo tum madon ki moroni Ongwen timobal pierre bichel wiya chel iyunge ICC okatini mirkinen kirame rojo kwa pa victims pien kineno mot dano magetimo bali kume miro no eno no ngol mati wakime rojo kwa pangat eno ni ti bene still fora duo football ICC a cheli pieno no ngwen gi kume eno no miro chul dano motimo bali kum gini ban machalo jankot me ICC kit magin gi tiyo kede gi tiyo mapat ikar ma wano winyo ininde piari wa boro ma wabero ka screening ma winyo ada chochot wel tiene maki wajo dano bero victims ko ber kingoni pi mwa ma lati ni Nicolo kibi chulu an miliona dek ken ki wiye makun ana bero ki mwa choka pa ki mara ki mwa pa abero mwa pa unya bero mwa pa bit unya bero mwa maroma bor so i mwa ni eguni wen kibi chulo an wel tiene ni eno ni kiken pien ki nero mor ko beritani kit ma wan wen wangyo kede Paul mege ni go dugu gan kilo tiano kiriamo gio giti ka pan ori town loka kwanti matek lu tiano pe akwan inoni kwa timatek kitani ochani waberu kanya wajo ni watiki dano piara dek wi abichel magu dehene so ma dano ko beru ka winyo ma kiberu ka advertising i radio ni ya don kibi wajo kit madongo kibi chulo kere kidano yes kitu beru ko bakiria wa chulo kuba yes so ikar madongi ni ende pieru boro wanu wa winyo ningo pechul eto rocho kwa
ikom bal mo ngo ki moko pigien mo time kuoni ki moko pigien mo time komem ti ikar magi breaking chene kid me winyu la did me ICC i Uganda wajo kere ni ma en work ed wakatieli victims swingo to twal tien go bero ka gomoni maybe oloto gwaki kom ngache chel gibe chulo we million pier bit no budget wengdi kere ye loka wilo ngom ti ye kita dongi kweri ki ganguni loka chulo kwanti ye kidong kiramir ini kuo kere wek beni bet chala nywele me Uganda kan ti kar mo winyo iada ginia ningo otor chwingi to twal ti kar mo bero mo winyo wadok wa chako bero pi wa gin ma pira tek mena machel ene mir gichak wot ite der kachela chel pedon kakara ngweni kiken tien bene eni bero bikela pora ini bero kan ini winyo wa kilo te der ko pingo kakara ngweni ken makun lwenyo guru kom daro we malo me Uganda kan ti gin madong wadong ma pira tek adida me wacho kidano wengni eni nitie kakara ngwen kidong jo mo bere isinia kidong lutino makinywalo kikilum so miro no kibet ka fonyo dano wek dano onyang kidong wel tiene ma ICC o wajo ma no trust fund for the victims ene no begin ni ene no miro ki wek dano nyang pingo gitimo kiti eno ni gi komen ki chula ki o euros mia ber pier bit nini miro no ki wek la victims ka chel wek no nyang ki wat ki dwoko ko mi lemme pajo ki wek victims ko nyang ni tien lok mo mio wek longol kob gu kati kere enoni miro eningo ki sensitizing victims ko nyang kidong en la ngumaja ni bene wan bene wachi ni ada one of ICC to twan ikom gina go karker eto gin mo no wan wa lego ICC ka chel ki jang trust fund for the victim kano giramo yongo mo manok ikom gini eno ni ikom chena ni eno magin go kero ni pian ki nero mod ngat mo ni dong pegi kamo kama mi do chiri ye in bal moy ka chel kilo win radio kit mo wuru ngeo kede kumberi chan ka ini chero i district inero kelo tiro no gitika kwa kede because lo tiro megi gi pero ma foding me chwala ne gang kwan ti ona watika lego ni jang court me ICC trust fund for the victim kilo ngol kop me ICC ikom gin magu kero ni one for gi eto walego ni kongo medmo manok ie wekar man oloto wan machalo mege pienpo wangeo pola gangi pa wilo tiene eni pero mo chero ben ka yine ne oloto ka gi yomo manok ne beru gi kero me wilo ngom me oloto me timo gi mopi in keni meno ngoma wa beru ka lok madong wano winyo dongi kati meno ginadok wan watika lego ICC ni ngoma miro go konwa kere ena ye eno anafoya right afoya to trial ngene jimi tiga kato jam eni penga la pengo e beru tie ni court eni kidul eni ena e beru duda chel kiken mo bi chope pa victims wen complementary approaches mo kana ti kwere eni be kono webinaro kidong pe megene ma wi awil ki gena chen ena ye don ku beri chane wan wen wangyo kid ma Uganda beru kede chane ni eno bi o iting dano ni weko la wo maya chuchur ki pejini cham chana me Uganda eni koni dong million adeki gwak o dong eli pier biji so ene gin ma pire tek ma miro kineni ma lega na ti bot ICC ka chel gi trust fund ki wan ma chalo no wang victims mero lega na ti bot trust fund ka chel ki ICC mero gu mak tingwa wek wati ke gi ka chel kerma wan wati kwed gi para na ngol ma tingo oberuti ni pedong kadong mo o kiren pegi bot wa we karman ngat money ni en million adeki onong weng itie pedok ngon mo do beti ye afoy all right afoy it falcone winyi loka yap account kay karali pier b loka duong Uganda kay berka meta ke je wa chat bot grace a chan yes grace kibot dul me women advocacy network ujolo ngejene nini kido ngoma iti tamare chane macharo victim but also ngat matero we victims moka be detwal Steven avoid detwal Karaman man no me be rutini mega it is my first time and avoid by no pid ne amatin topic man no piera tek detwale amiaro medo Dwan Stella ka watchni watch ti kom ICC
kachere government me Uganda me weko ni ICCUT weko ni ngol mati utime enini achele can this is just that's one of out of the many achele kan mutime ma miara amed banani ya yom ni tika chako process ma ngeni butum mabe pian kaneno these are just 4 locations and there are other places we have thousands and thousands of victims primary victims or secondary victims when and man onyoratini justice is possible using the legal means unyongol mati nonge benero nongol mati yome court kiri kon be di culture ge watchini miaro kilora lo ge tigi negotiation over that but I'm happy ni this time unyoro kana leng and the first of its kind but kibok vote victims I think nanoni keta stera waju kere pero tieni now these are just 4 locations nyoka bere ngwen kekani jomu keneni don kono amene na ket maneno ke tamama dir tieni eni berumier teacher la both government me Uganda reparations is possible and they can do it in any means just like this one is going to be done dore umiero gun be tella nyot board gini kare reparations pe koro kare I'm not diverting away but I'm just trying to say the government should speed up the general reparations piano beru twero pagien memi reparations bought down yes so that's what I want to emphasize udagati wachani kid machalo stela wadi da binwani pero dong tieni distribution of this let me say reparations matches reparations unyo roche ko kete wache kereni ko peroche let me give an example unyo la bolni stela do mi dano Gimara mafutiri akela bole tan an ke kwanya ki gankwan an pamiro ngat no pamiro beru who I am now itara ochana I stay away now I am back I'm not the same person I was meant to be so gincha pero muda peroche you can never go back like that do acho twin victims kanye locations majime enini reparations witime yeni pe kok mater pe kok ni chana enidong kito bieno kere take it the way it is but ti bana mater menano ni you change your life this is not the only life when you ene pe don geno bro bu were lu lo ko ni oloni bu lo geno moni ye matitiri but ti kere me lo en geno moni ene kere bu ni moni ye no wa ko ma de mo ngene gamente me Uganda yo miaro mi ki victims mar process ngene tika gale tika ri but ngene mo berutie and then am do watch ni this process I think it should be in consultation with victims so that it is victim centered. They should consult victims from the beginning. I'm going to take a word. So that they own the process. They feel there is transparency. So for now, agigaka Kenya. Eto one ben macharo ludir pa nyojoma tayo victims itul mapat. Pangi ki wono pian pano no mera waja no eni pero kwa na bena ni kilok ma okata eni wai ken gang ko be wai ini victim panga Stella ini victim panga Grace ini victim panga dando be yabo identification ma of course it's not pe winyo na me total ena ini game baron tete me jo ken wai okay mega food peke ma ko okay but wano ngini game ma pera tek tutwale me rocho ko kidong me rocho wa which enemy one wing wa paropige donc gin mo ke ken mag we team about victim A mer ke team about victim B all right exactly so ene manyote wa kinu wa victims ma mo choyo ko be pop ni an mega to ngwen ba an ngato te mbale mega to coin ba an mega ni pa diambo eno ne pere ene gin ma mero ye so manyote wa chawane pangeo kid of food ICC be bino and but dul jalpa victims you can take you ma make me finding out ne and a victim okay num tema ngeke ti you can get me chung chala witness they are none eto out of 49,000 pia nanga ket mai wajo kede stele wani integral member ram pia Aliba bichel one rom be integral member kagen remarama di Grace kene ramo me wacha of head like close to 900 to be specific
900 in the groups that we have that we know, like close to 900. Peki categorizing ni Ongwen. Exactly. Just generally, and Diomati out don't they are not in. Exactly. Pangeo ki chances tie ni wa jo mati wako kuja mapeki chogi wa yam mano gware guno pero ma ICC ubere ka pili ye eni giputie wako kuja jime. Steve kelo radio la wo en ket la peñ ma kitano kati wala cha dek na gino kati pen ma dong winyeni cholo berti dano wi reone ki bi no gini ning ki bi choli ni pen e karma ki ber ka piri ko ngwen no ti victim ma go chore me beri te piru le mon way to participate mati aliba ngwen ki pia ki mi achel ki pia ngwen ki wie ento mane ne winyi lo ngol ko wene giubed na mario in order of prioritization ento petien lokene gen jo po fum en ke kan gio be no reparation po fum chano po ber me reparation process me reparation fudu be era yapa ke nen duma bu ngwen karo no transfer for victim uchwalo implementation plan mano katiki detail anyway kidung mario when ngi watiki office de maroma dek nyangwen mati tiu chok victim ke na legal representative per victim ma Joseph Akwenyo mago kwan gen ke klama ki team mege ma nene la mero penyen must be victim centered gen cha wen no getika loko miri pa victim dia consulting victim ni ano do cha wen wajin jago be at court na dia ngol ene ma ba ngeni ngol eno katikom submission ma megi mano victim get and process will be met consultation be met kidong watiki office pa victim participation and reparation maka chojo we betie office eno gena choy at when for be cut on the implementation plan panga ma trust fund for victim be cut again nyer kira liba ngwen kimia check man futie choj mo kan banyer futie yapa mir betie do pen dana aliwa bu ngwen ko be berning ento criterion yo me mapping working in diabetes victim under this case man and mapping away ki mi tije ki bot victim participation and reparation unit mama e woro chalo chen ko pio pen ma pie chara ma no mi ro wa be chalo lulo wa dano nge forana John the Baptist mi ro wa gena so teach wa be ber chalo joario na kutiuti da chel wo cerca mappe lock ne mappe cerca jumani no mi ke lock rar tek ola gere ka de ka lock don gere so ber ku menno tangi dano wen ko ber mer victim dano mer so kirene winya wa ke come dano ketta ta ni jai na ro mire yingi kamati e wet ngar mo po don wa pen process e mer do mer ke mo ga dane gen ber victim do ngene yot pen ka do ngey wa bal ci do ngey victim peta di me kot kio gena kirke kio ke tie pen lok ma in loro ki jemo ken jema ma nyur pol wang mo nyor ne in victim la en victim ani right lino angeni itiu e justice and reconciliation project ko beri itie katit ma choka dada ki victims and bene loka transitional justice angeni taking it matut policy na furi Uganda food power ngia agwe ma bi loka food mero unyak ku jape ngia we ma ki bichobo ento it needs a step in the right direction, right? Buenas Steve. And any awajone is a step in the right direction. Man lo mawan wajolo. Mono wajone half a loaf is better than none. Chikadi be dikitono. Magwak po yo muchum dano. Olu Acholi wine lawyer no. Wanu gimo eni donke Acholi wine berungo afuda. Madonke mena wa. Kari bedi petika targeting victims when me northern Uganda. Olu lawyer no gimo tie. Olu nyuru ni ketika wachone gimo oteme northern Uganda. Wilobo moro chaden. Mate lokene umero ketem kitim repair nyo reparation di kundano ki roch ko pa dano chikari be di tidi wan machalo NGO gire wajolo ento gin ma mero ana wach kama leng ena ini meno en look ma kai winyo stella go wach ki grace go wajo me do mo penye ni wa yon wiye ni ning onyo do mo meda nyim ni ning men neno ni eni mado chakeni donc wa tiet loko tu mo katana donc fu tu mo ena donc wa penya
ngat mameru uchul reparation ikum luen muteme tunku malme Uganda the primary person concerned with reparation uberu government me Uganda the primary person is government me Uganda kai neno the UN basic principles on the right to a remedy and reparation bene wine the primary responsibility for reparations uberu pa the government of Uganda. So government pe Uganda pe romo rionke ingo ki responsibility gini. Amira mela bol ni meno government pe giromo wine gin pe giromo chulu reparation. Watiki examples ma don government chulu reparation. Pe victims me mokora me 1989. Government i 2010 umiyo victim achela million beach. The victims me chadondo bombing muteme bene 2010 government umiyo victim achela million a beach e bom muteme e Kampala chok ma ADL fotema government un wajone ngak mu wane ke bi million a beach pito ke chulu million a pa ci ene don ginu a wayne meno gamente pegiromo kan pegiromo cholungo I chulen wengi da reparation gite tije check man yes gamente mer unong yu mo metimungo menongo kitme cholo dano me Uganda ma ugire metunku mal me Uganda aya kada dok ikum en welma ICC o meyoni enda ala luoni afoda ni wa igere ni meno kari knock olo loyo ngo loyo no ento kit mai winyo stela waji kwere ni meno konki yong wiye unyo konki nen category pa victim kenne neno anka chak meno gin mamu luoni benchmark me reparation a meu examples a dek nyo ario we haket example ario pichawa achel uberi Colombia tiki gin magin luoni a victims compensation fund matiero kenyo makikeru chene madonki setting aside matie ma in kay beru victim me lwen teme kar me Colombia ne ki ma ben dok tika teme kar ni ka o teme ni tap pe dok wai kon ke yen chene me ngo me reparation ki chuli ki victims compensation fund e kar me lwen mu teme Colombia victim achela chene madonki cholo ma tiri loyo uberu dollar aliba chel kimia beach dollar aliba chel kimia beach aya ka ile chere South Africa bengu beru ke lok man me apartheid muteme man lok me apartheid utum i South Africa Truth and Reconciliation Commission ordering ni victim achela chel ke chol rand ali piara dek be ka nyai dugi dollar binu kine dollar ali ba chel kimia beach chi wewe wan wa dog boot ICC wa waye ni gini to ko nenu ko ma beba euro mia bero ki piara bichi wa jolo gira edo ko dog ni unenu unu kit mu romo yobune idong Mario yandong president tie government me te loke ni government me Uganda be non ti cholo ma be lo wa ICC ka ge million a beach na wa nyo million a pa pe jom to na president eni tie so ICC ko dog ni kidong special category for victim mo kingi child, for example, women and children. Makinwaloge ilum magudu makumbedi ki riemo gi oni. Kiden kit yo min nongege material compensation mo. Ngom kumbedi era gin ma yelo gin loyowen. Kaki romo nongo i community ge ki nongo i wache olo i kum gine i kum loteno enne kanyira enne ki nong olo ki ngara chela nyokari ekario material compensation make mio make kwanyo ke mi chi bet ka mi chene keto na keto ka mi ngom ki yubie oti la fonyo ke yo rumario mo meno gima indo itemo ngo chero peke chulo dan lo mo che wante wine meno special categories kon ke timgo kon ke dok kon dok ki ni ki nen ki mati koide aya ki dum Mario gine ma giki ma gine poi madaka romo wachi ne pichawa era ni meno wan meno kong number pa victim ma be na
and the doc and both government pa me Uganda because gir ICC gu gin get clear ni gungi mo nero nga job Ongwen one estimate kai nero estimate pa ICC ni chi kai TUN estimate pa ICC ni kumbedi one macharo FJDA wate mo kwera tunku malume Uganda kumbedi wati communities maromo apara boro manek lu mo yante meye I kai ribo wen dan toy I nek eneme lu mo ni I no dano Aliba kimia beach kai neno population pa camp ene chi bi no ni affected victims o kine ali miario maumero no ke temgo kinen lo konge chi do megi kuloka ngoma ICC kelewane wa jolo dok wa poyo men ento wache gini mero kongu ngidi bu yub kongu neni kidong wa dok bot government me Uganda wa wache gini mero kaberu mu kene ni ICC do konyo wake angwen uno tikwane wandong wadong kia di para bor madong wa dok bot bagan to ga wa meno kitimgo Johnny enembero kitimgo kinen gibene right atamu loka enosi apoyo angiyo ni uchogo tika lar warendo ben la pente ka bino maduong atira ma wichero bot ICC jo kena kwa kiti yamo giwa ma food and ICC po chero o mir kongo gam lok ma ben wan wote kere I wakany angiyo lawyers magitie kany of course koino gimero wacho gimomano ICC mir gam so wait temo umini kar wa gamo yor kayin bene teki la pen moma meto chogo team Jimmy Chogo ke ICC Uganda football ke studio iron go chimi namba jero adek bungwen adek career boro abichera boro chele nyu jera bero abora dek boro abungwen adek ber jera ngwen weke gam la penye ne pote gam remiro we are will ki gira chel wana Steve and both ICC why ni mero ki yong wiyene budget pa ICC ka inenen ba bwana Steve budget pa ICC I 2023 uberu million mia chen ki piera bor we a beach million euros me dollar uberu million mia chen ki piera bor we a beach mero chen ma ICC tiu kede me gire en koro me pango o gire office gi hey koro me chulu pigi me chulu mat en me chulu beno chugo gi en now Kimi piru bene no chadenge en wot maki woro en pekeza chele en me budget pa ICC piera dek we che dek ario moaga adi achel ara me wine ka ICC romo raising budget gi beru million ni achel piera bor we abiche ken adada ine kiromo yongo wigine alright right me victim what been the process yeah for the trial what been the process no me yon any tie dok la katwere gokta kembe wa eni do ngol moko don right so ngomo Canada ma food meta okay no chogo what gamre go chim la windwere what gamo chim anoni pange ke mero wacho gi mama food no piana ngi chogo ron po bi rit twale ngi gamo loke okay apoyo dit Moi ke luar mautie kien mai tie ka win radio una mero loko en lok ni loko because o mero po kin jami tidul magaloni ICC kida tingo trust funds for victims binu kala ronga maketwe pe kala jimi wayne kana ono ni ngwem ngome mo magaro charne maro tikolo ko wen no ko be peke jelo trust funds anyway but because when pe kingo pe kigimo now chena no make jogo pe victims don't cut it now ana merde wa bet ki care have the courage to tell things straight with victims pe wa mean you hope ma pere boy yeah pe wa mean you hope ma pere because processes makumbe di chane trust funds for victims bichakone ubino machara dukpa kor mene chene mamya ke churke dante man uboti ni give us the framework so option more because jeme makor yo mo o mi da kala ko neti be ci lokki kor yeah so we need to find out chairman tie money you can appeal against well chene ma the 750 is there a law that will initial team appealing yeah you know we have discussion and so for me hope
kaka ma hope ye ene gena na mer wa ne ke ne and then idea ni kinongom kiwel ki nga mo nge ko ngachi mo tok betio mata you subject this people to lifelong trauma ne di achera ngom pa joni no so atamni kama wa oye kumirchane kerwa wen omero betie me kwanyu victims ke gina ngoma gen ke wa ko gon ki yi podo do pa kwa gen ki afoyo mamen kwa to lo kumu chero ngi ro ko no ya foyo pe mera ke gangle kage kelo dek na foyo chama jwat dal kwa an tunya chwe mara dal to pa merini kwa chako ko afoyo dong no ti cham ken ko adle no doubt so power subjecting victims through that we work John outliving that trauma pecha wen ko yeah peg better ko we work better ko we work we kon give outliving we carry reparations o chor mero kunkergi me meta nyim ki ngomba ndonga no after all the primary responsibility no megwa ko John no teaching government of Uganda you see so and again ma town no bed bano all right work yeah afo matek ana wo abanyorge Tony ago chimki manova although para no team pa akumakai word again ke masiria and apenyo Joseph akwenyo ni eni kumbechani itiki option ma apel miro bet paying ki victims ipen tamge ni giromo ko wara me pena pe ron ter magario kedo kirma ge mi menyo kera dek kage mi gi mon petuni pemo kena ben ko romo duwa kona penyi ko lo ko roya self duwa ka pen bene ki lo abo South Africa ki lo abo Colombia eto bene ko ke president mamege Uganda kon mo so ki way about one go and he persuasive konyo me what can within the chambers bene for example work like chuna era ko yaro so apanya kwenye ni tam lo ke victims ni car futie that about 30 days magron ko apel bagutam go way the pros bene